tubashimiye ko murimo kutwumva. Iki kiganiro reka tugitangirane n'izina ry'umuntu ukomeye ku isi, Kamala Harris, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye kuba ari we mugore wa mbere wagiye muri uyu mwanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anafite undi mwihariko wo kuba ari umugore ufite inkomoko muri Aziya. Usibye ko Kamala Harris we yarotaga umwanya uri hejuru y'uyu nguyu, kuba President wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umugore nicyo yashakaga, ariko byarangiye ishyaka rye ry'abademokrate rihisemo Joe Biden ngaba ari ubahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu, noneho Madame Harris amwungirize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ari kimwe mu bihugu by'imbere cyane ku isi mu guharanira uburenganzira bw'abagore, cyane cyane iyo harebwe ku bukangurambaga bwiswe Me Too bwahatangirijwe bugamije kwamagana no kujyana mu butabera abagabo bagiye bahohotera bishingiye ku gitsina abagore bakoreshaga mu nzego zigiye zitandukanye. Gusa iki gihugu kiri no mu birimo ubusumbane mu mishahara hagati y'abagore n'abagabo, aho mu nzego zimwe na zimwe abagore bahembwa amafaranga make kurusha ay'abagabo bahembwa kandi bakoze akazi kamwe. Hari n'ubwumvikane buke ku birebana no gukuramo inda ku bushake, aho bamwe bashyigikiye ko abagore n'abakobwa bemererwa gukuramo inda ku bushake, abandi bakabyamagana. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mwabyumvise ko tugiye kuvuga ku buringanire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo, kuringanira mu burenganzira bwo kubona akazi, uburezi, kujya mu myanya y'ubuyobozi. Intambara zose zo kurwanira ko abagore n'abagabo bagira uburenganzira bungana ziri kure kurangira. Ukurikije impaka ubona hagati y'abagore basaba guhabwa uburenganzira bwabo mu burezi, mu buyobozi, mu rugo n'ahandi, ndetse n'abagabo batekereza ko kwemera ibi ari agasuzuguro, uratekereza ko hari intambara y'ibitsina iriho ku isi? Reka tubivugeho. Reka dutangire twibara. Turi mu mwaka wa 2023. Dutuye isi turi miliyari 8 na miliyoni 132. Abagabo ni miliyari 4 na miliyoni 103, mu gihe abagore ari miliyari 4 na miliyoni 29. Ni hafi kungana. Ibihugu bituwe n'abagore benshi kuruta abagabo biyobowe na Nepal, ahari abagabo 84.5 ku bagore 100. Ibindi bihugu bituwe n'abagore benshi kurusha abagabo birimo Hong Kong, Uburusiya, ndetse n'ibindi byinshi byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete nka Letonia, Ukraine n'ibindi. Nko mu Burusiya habarwa abagabo 86.4 ku bagore 100. Muri iki gihugu ubu busumbane busobanurwa by'umwihariko no kuba icyizere cy'ubuzima ku bagore ari imyaka 78, mu gihe ku bagabo b'Abarusiya ho icyizere cyo kubaho ni imyaka 68, ikinyuranyo cy'imyaka 10. Aha byemezwa ko abagabo b'Abarusiya babaho imyaka mike kubera kunywa vodka nyinshi n'itabi. Muri Ukraine ho habarwa abagabo 86.3 ku bagore 100. Ubusumbane buturuka ku kuba nyuma y'intambara ya kabiri y'isi abagabo benshi muri Ukraine baravuye mu gihugu bakajya kwiturira ahandi. Ku rundi ruhande, ibihugu bituwe n'abagabo benshi kuruta abagore biyobowe na Qatar, ituwe n'abagabo 302 ku bagore 100. Emirati ziyunze z'Abarabu nazo zituwe n'abagabo benshi kurusha abagore, abagabo 223.8 ku bagore 100. Oman yituwe n'abagabo 194 ku bagore 100. Impamvu nuko muri ibi bihugu hari abagabo benshi baturuka mu mahanga baje kwashakira imibereho bikarangira bahituriye. Ibindi bihugu bituwe n'abagabo benshi kurusha abagore birimo Ubuhindi n'Ubushinwa. Ibihugu bya mbere bituwe n'abantu benshi ku isi bifite ikibazo cy'ubuke bw'abagore. Mu Bushinwa no mu Buhindi abagore baho barutwa n'abagabo ho miliyoni 91. Nk'urugero, mu Buhindi mu mwaka wa 2019 mu byaro 132 byo mu karere ka Uttarakhand muri leta ya Uttarakhand, mu gihe cy'amezi 3 havutse abahungu 216, ntihavuka n'umukobwa n'umwe mu byaro 132. Ntabwo ari Imana yabimye abakobwa, ahubwo ni ukubera ibyitwa avortement selectif, gukuramo inda zizavamo abakobwa, ndetse no guhitamo gukunda abana b'abahungu, ahanini biturutse ku myemerere y'amadini, guhenda kw'inkwano, ndetse no gushaka gukomeza izina ry'umuryango. Uko kubura abagore mu Bushinwa no mu Buhindi bifite ingaruka nyinshi kandi ziremereye, zirimo ubuzima bwo mu mutwe bw'abagabo benshi bwahungabanye, icuruzwa ry'abantu, aho abana b'abakobwa bagurishwa ndetse bakibwa kubera ko ubuke bwabo bwatumye abagore bo gushyingiranwa nabo babura. Hari ukwiyongera kw'ibyaha bishingiye ku gitsina n'ibindi. Ibikorwa biba muri ibi bihugu kubera ibura ry'abakobwa ntabwo byari byarigeze na rimwe bibaho mu mateka ya muntu. Uyu ni umutwe w'inkuru Washington Post igeze kwandika. Muri rusange muri Aziya yose, kugira ngo abagabo baho bose bujuje imyaka yo gushaka babone abagore, byabasaba abagore miliyoni 200 biyongera kuba hari uyu munsi.
abagore bagize 1/2 cya roho ziri ku isi, ariko ntabwo bose bahabwa uburenganzira bungana n'ubuhabwa abagabo. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, uburenganzira bwa mbere bwasabwe n'imiryango y'impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore ko ari ukwemererwa gutora ku bagore bo hirya no hino ku isi. Mu 1893 Nouvelle-Zélande nicyo gihugu cya mbere cyemereye abagore bacyo gutora. Mu kinyejana cya 20 uburenganzira bwaratanzwe mu bihugu byinshi byo ku isi. Gusa mu gihugu nka Arabia Saudite uburenganzira bwo gutora ku bagore bwatanzwe ejo bundi mu 2015. Abagore bo muri Arabia Saudite bemerewe gutwara imodoka ejo bundi mu 2018. Mu 2019 nibwo abagore muri Arabia Saudite bemerewe gutunga passport no gukora ingendo bonyine badahawe uburenganzira n'abagabo, baba bo bashakanye, ababyeyi babo cyangwa abasaza babo. Ni sosiyete iyobowe n'amategeko y'idini ya Islam, aho umugore buri gihe agomba kugira umugabo umushinzwe, cyane cyane mu birebana n'imyitwarire. Reka tuvuge ku murimo n'amafaranga hagati y'abagabo n'abagore mu isi y'uyu munsi mu 2023. Muri rusange habazwe impuzandengo ku isi yose abagore binjiza 84% by'amafaranga abagabo binjiza ku mwaka, ikinyuranyo cya 16%. Muri Islande mu mwaka w'1961 hashyizweho itegeko riringaniza imishahara ku bagore n'abagabo bakora akazi kamwe, nyamara byageze mu 2017 abanya-Islandekazi bagihembwa amafaranga arutwaho 16% n'ay'abagabo bahembwa. Kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2018 hashyizweho irindi tegeko ritegeka abakoresha kugaragaza ko abakozi babo bose bahembwa umushahara ungana, baba abagabo cyangwa se abagore bombi bakora akazi kamwe. Mbere y'iri tegeko abagore nibo basabwaga kugaragaza niba koko badahembwa amafaranga angana n'ay'abagabo bahembwa. Mu mwaka wa 2019 abagore bari bagize 1/2 cy'abatuye isi bagejeje imyaka yo gukora, nyamara 28% muri bo nibo bonyine bari bafite akazi kaba gasanzwe gaciriritse ndetse no mu myanya y'ubuyobozi bw'inzego z'akazi. Reka noneho tuvuge kuri iyo myanya y'akazi duhereye ku bagore bari muri politike. Birumvikana hari amazina y'abagore bari cyangwa bahoze mu myanya y'ubuyobozi bw'isi nka Vice Presidente wa Amerika Kamala Harris, Angela Merkel waza ari umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage, Jacinda Ardern wari minisitiri w'intebe wa Nouvelle-Zélande, Elisabeth Borne minisitiri w'intebe w'Ubufaransa. Gusa aya mazina ntabwo akwiye kwibagiza ukuri kw'imibare. Mu nteko zose zishinga amategeko mu bihugu hirya no hino ku isi, imyanya ifitwe n'abagore yari 11% mu 1995. Mu 2020 yari imaze kugera kuri 25%. U Rwanda nicyo gihugu kiyoboye ibindi ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko, 61.3%. Leta nyinshi z'ibihugu zifata ibyemezo nk'ibi byo gushyira abagore mu myanya y'ubuyobozi no mu myanya y'akazi, ariko ikibazo nuko kugira ngo bagere aha ngaha baba bakeneye ubundi burenganzira bw'ibanze nko kwiga, kudaharirwa imirimo yo mu ngo ndetse n'ubundi burenganzira butubahirizwa uko bikwiye. Reka ubwo burenganzira tubuvugeho. Mu mwaka wa 2002 nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan hatangijwe ubukangurambaga bwiswe Back to School, bwari bugamije guhindura uburezi bw'umwana w'umukobwa kimwe mu byihutirwa. Abatalibani ni umutwe w'abarwanyi, abanyapolitike ndetse n'abanyedini b'abagabo bo muri Afghanistan. Uyu mutwe wavutse mu 1994 uvuka uharanira ko Afghanistan iba leta igendera ku mahame ya Kiislamu nk'uko yanditswe muri Korani. Bafashe ubutegetsi mu 1996 babuvaho mu 2001. Babugarutseho mu 2021 kugeza n'uyu munsi. Nta hantu na hamwe kuri iyi si ubuzima bw'abagore bubangamiwe nko muri Afghanistan iyoborwa n'abatalibani. Abatalibani bize iby'idini ya Islam n'amategeko gakondo yayo mu mashuri yihariye. Amategeko bashyiraho nayagena uko abanya-Afghanistan bagomba kubaho mu buzima bwa buri munsi, uko bambara, uko barya, uko bavuga, ibyo biga, ibyo barya. Ku butegetsi bw'abatalibani abagore bose bagomba kwambara burka igihe basohotse mu rugo cyangwa se igihe bari mu ruhame. Ni umwambaro uhisha hafi umubiri wose ku buryo n'umuntu wambaye utamumenya. Umutwe ubupfutse hagasigara amaso, amaboko yose apfutse kugera ku biganza, kandi uwo mwambaro ukamanuka kugera ku birenge ku buryo uwo muntu udashobora kumumenya. Abagore bifuza kwiga bagomba kwiga amashuri abanza gusa, ntihagire uwemererwa gukomeza kwiga nyuma y'imyaka 8. Nyuma y'imyaka uyu mukobwa akwiye gutangira imirimo imutoza kuzavamo umugore mwiza ugandukira umugabo.
nta mugore ushobora kuvurwa n'umuganga w'umugabo keretse igihe aherekejwe n'undi mugabo wo mu muryango we, ibituma abagore benshi bahitanwa n'indwara. Umukobwa kandi aba ashobora gushyingirwa afite imyaka 18. Kwica aya mategeko bihanishwa ibihano birimo gukubitwa ibiboko. Mu 2002 ubwo abatalibani bakurwaga ku butegetsi, umubare w'abana b'abakobwa bajyanwa mu ishuri muri Afghanistan wavuye ku bana 5,000 bagera kuri 2,400,000 mu 2011. Ejo bundi ubwo bagarukaga ku butegetsi ibintu byasubiye urudubi. Ubu nta munya-Afghanistan kazi wemerewe gusohoka mu gihugu ngo ajye kwiga mu mahanga. Mu kanya twavugaga ibyo gushyingira ku gahato abana b'abakobwa. Ku rwego rw'isi mu 2009 24% by'abagore bari hagati y'imyaka 20 na 24 bashyingiwe batarageza ku myaka 18 y'amavuko. Ushobora kwibwira ko ibingibi byakemutse, ariko mu 2019 uyu mubare wari ukiri kuri 20%. Reka tuvuge ku bwicanyi. Ku isi yose ubwicanyi bukorwa aho abantu bica abandi, ibyo bita homicide, 81% by'abicwa ni abagabo. Ariko iyo bigeze ku bwicanyi hagati y'abashakanye cyangwa se abana nk'umugore n'umugabo, 82% by'abicwa ni abagore bicwa n'abagabo babo cyangwa se abandi babana nk'abagabo n'abagore cyangwa se abagabo mu miryango yabo. Ubu bwicanyi bukorerwa abagore bwanahawe izina feminicide. Mu 2017 ku isi yose hishwe abagore 87,000. Muri bo 50,000 bishwe n'abagabo babo cyangwa se abandi bagabo bakundana. Mu bihugu by'Ubushinwa, Ubuhindi, Pakistan na Afghanistan huzuye abantu benshi babyara umukobwa bakababara cyane aho kwishima, kubera ko bavuga ko umukobwa iyo akuze ava mu muryango we akajya gufasha undi muryango kwiyubaka no kororoka. Batekereza ko iyo umukobwa ashatse umugabo ugaba avuye mu muryango we akajya kubaka undi muryango aho abyara abana bagafata izina ry'uwo muryango ashatsemo, ndetse uwo mugore abahindutse imbaraga zubaka uwo muryango ashatsemo mu gihe we yavutsemo wo ubutakaje imbaraga. Iyi ni imwe mu mpamvu zituma imiryango myinshi muri ibi bihugu ihitamo kubyara umwana w'umuhungu aho kubyara umukobwa. Henshi bahitamo gukuramo inda izavukamo umukobwa, hari n'ababica bakivuka. Imwe mu ngaruka z'ibi ngibi ni uko muri ibi bihugu babuze abakobwa. Uyu munsi ibihugu byinshi by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bibazo bibahangayikishije n'abimukira baturuka mu bihugu bikennye bakajya gushaka ubuzima bwiza muri ibyo bihugu by'Uburayi na Amerika. Nibura buri mwaka abantu 1,500,000 bajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abimukira baturutse mu bihugu byose byo ku isi, gushaka uburezi, akazi, umutekano. Ngizi impamvu zituma abantu benshi bashaka kujya gutura muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi by'Uburayi. Nko mu Bwongereza honyine guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka hari hamaze kwinjira bimukira batemewe 52,530. Kugeza mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka abantu 1,800 bagerageje kujya i Burayi mu buryo bugoye, nibo bari bamaze gupfira mu nyanja ya Mediterane bagerageza kuyambuka mu bwato budakwiye. Abanyaburayi n'Abanyamerika ni abakire, bahangayikishijwe nuko abakene bose bo ku isi bashaka kujya kubasaba ku butunzi bwabo. Intambara ya kabiri y'isi kirangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izakoze ibitangaza mu izamuka ry'ubukungu. Imibereho y'Abanyamerika ntabwo yasibaga kuzamuka buri munsi. Ubwoba bari bafite bwonyine bwari uko uyu munezero wari kuzagira utya umunsi umwe ugashira biturutse ku bwiyongere bw'abaturage baturuka mu bihugu bikennye bashaka kujya muri Amerika kurya kuri uwo munezero. Kubera ubu bwoba hahise havuka umuryango mushya. Abanyamerika b'abakire bahise bishyira hamwe hagamijwe guca ubwiyongere bw'abatuye isi mu bihugu bikennye butasibaga kuzamuka. Bashakaga ko abatuye mu bihugu bikennye bareka kwiyongera kugira ngo batazajya kubatera ku butunzi bwabo. Iyi niyo ngingo yakozweho ubushakashatsi na Mathieu Connery. Uyu ni umunyamateka muri kaminuza ya Columbia muri New York. Azi cyane itangira ry'iyi movement cyangwa se uyu muryango w'Abanyamerika watangije ibyo kuringaniza imbyaro ku isi. Umuryango wo kugenzura ubwiyongere bw'abaturage ufite abapapa benshi, ariko ntabwo ufite abamama benshi. Iri ryari ihuriro ry'abantu bakomokaga mu ngeri zitandukanye. Abahanga muri siyanse nk'umuhanga mu bwiyongere bw'abaturage Frank Nostein, abanyenganda nka John bitaga Rockefeller wa gatatu. Abo bose bari bafite ubutunzi butagira ingano kandi bari bashyigikiye iyi gahunda. Bose bari abagabo kandi bakaba abagabo bakire bari bafite amafaranga n'ubutegetsi. C'était surtout des hommes riches qui détenaient l'argent et le pouvoir. Ngaba abantu batangije iringaniza ry'imbyaro.
bifataga nk'abarinzi b'isi mu birebana n'imibereho. Bashakaga kurandura ubukene ku isi, bakabigeraho bashinga za fondation nk'iyo bise le Conseil de la Population. N'uyu munsi iracyahari. Uyu ni umuryango no mu nshingano wari ufite harimo gutunganya ubwiza bw'abatuye isi mu birebana n'amikoro. Intego yabo ya mbere yari ukugabanya ubushobozi bw'imyororokere bw'abatuye isi bashoboraga kuzigarurira isi. Abenshi barebwaga n'iyi ngingo nabo bitaga ababyeyi babi, ni ukuvuga badafite amikoro menshi kandi bakabyara abana benshi kurusha abafite amikoro. Bahise bashora miliyoni nyinshi z'amadolari mu mishinga yo kugenzura ukororoka kw'abaturage. Izindi fondation ebyiri zari zifite izi nshingano n'ubu ngubu zikibaho, ni iyitwa Fondation Ford n'iyitwa Fondation Rockefeller. Iyi nkundura yo kugabanya umubare w'abaturage ku isi, abagore bayihuriyemo n'ibyago bitagira ingano. Iyi miryango yose twavugaga yakoze kandi ishyigikira ibikorwa byabangamiye kandi bihonyora uburenganzira bw'abagore batagira ingano hirya no hino ku isi. Bamwe bashyiriweho uburyo bwo kuboneza urubyaro batagizemo uruhare kandi batemeye. Mu bihugu nka Korea ho ku bigo nderabuzima abagore bagirwaga inama yo gukuramo inda. Ni igikorwa cyorohejwe cyane ku buryo bitari bikiri na ngombwa ko ujyana n'uwo mwashakanye igihe ushaka gukuramo inda. Bamwe mu bagore babigirwagamo inama bakabyemera mu by'ukuri batabyemeye, bisa no kubihatirwa. Mu Buhindi ho bamwe mu baganga banafungiraga imbyaro abagore batabizi. Akazabaho agategereza urubyaro akazaheba atazi ko bamufunze. Ni mu myaka y'1950 n'1970. Aha ni hamwe aho uburenganzira bw'abagore bwahohotewe cyane. Ibi byose kimwe n'indi mibereho igoranye ku bagore batandukanye muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi byagiye bituma bamwe muri aba bagore bafata ingamba zo kwirengera kandi bigatanga umusaruro. Muri Kenya hari agace kitwa Umoja mu karere ka Samburu, ni hagati muri Kenya nyine. Abaturage bakuru batuye iki cyaro cya Umoja bose ni abagore. Mu myaka ya za 70 amagana y'abagore bo mu majyaruguru ya Kenya bahohotewe bishingiye ku gitsina, harimo no gufatwa ku ngufu n'abasirikare b'Abongereza bari mu majyaruguru y'iki gihugu. Ibi byahise byongera ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abagore muri Kenya kubera ko benshi mu bafashwe ku ngufu bahise birukanwa mu miryango yabo. N'ubusanzwe mu bwoko bw'Abasamburu abagore barahohoterwa cyane. Nta burenganzira bw'imibereho myiza bagira ndetse umugore afatwa nk'umutungo w'umugabo. Dans notre communauté, les femmes n'ont aucun droit. Muri uyu muryango abagore nta burenganzira bagira. Ntibiga, ntibagira akazi, nta mutungo bagira. Ikindi nuko muri uyu muryango cyangwa muri ubu bwoko abagabo bashaka abagore benshi. Iyo umugabo atangiye kurambirwa umugore we wa mbere atangira kumukubita no kumutoteza bikarangira namwirukanye mu rugo. Iyo umugore atabashije gusama mu muryango afatwa nk'udafite icyo amaze. Elle est jugée inutile. Elle se retrouve isolée. Personne ne veut d'elle. Uwavugaga ibyo yitwa Rebecca Samaria Lolosoli. Numwe muri abo bagore ariko ni nawe wagize igitekerezo cy'abahanga cyo gutangiza agace gatuwe n'abagore gusa akita Umoja, ubumwe. Mu 1990 nibwo Madame Lolosoli yagize iki gitekerezo cyo gufata bamwe mu bagore bari barajujubijwe n'abagabo n'imiryango yabo abajyana muri aka gace. Biyubakira inzu z'utururi zo kubamo. Batangira ibikorwa by'ubworozi ku buryo ibyo bakeneye byose mu buzima babyibonera badakeneye abagabo. Umubare w'abagore baza kuba hano wagiye uzamuka bihinduka icyaro cyose. Amikoro yabo yanatangiye kuzamuka kubera ko aho inkuru yagereye mu binyamakuru aka gace ka Umoja kahise gahinduka k'ubukerarugendo. Abantu benshi baza kuhasura bakishyura. Abagabo bemerewe kwinjira muri iki cyaro baje kuhakora imirimo imwe n'imwe y'ingufu, ariko nta mugabo wemerewe kuhaba no kuharara. Aba bagore barabyara ariko nta wemerewe kuhahurira n'umugabo. Ufite umugabo w'inshuti ye bahurira handi. Uyu munsi aka gace k'abagore gatuwe n'abantu 140 bose b'abagore usibye abana bato. Aba bana b'abahungu bazakurira muri aka gace kandi mu bigaragara niba b'abagabo aka ni agace kazakomeza kuyoborwa n'abagore. Tukivuga ku miryango iyoborwa n'abagore, mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubushinwa hafi y'ikiyaga cya Lugu hari ubwoko bw'abantu bitwa Abamozuo. Muri ubu bwoko abagore nibo bafata ibyemezo bikomeye mu miryango. Nibo bayobozi b'imiryango yabo. Nibo bahitamo abagabo bifuza kubana nabo kandi izina ry'umugore niryo zina ry'umuryango.
abana b'abakobwa nibo baragwa imitungo y'umuryango. Ubu bwoko bw'abamozuwo burindwa n'imana yitwa Gemu, ni imana y'ingore yo mu misozi. Inkuru n'ibitekerezo kuri aka gace zivuga ko amarira y'Imana ariyo yaremye ikiyaga cya Lugu kiri mu mutima w'aka gace abamozuwo babamo. Uyu munsi abamozuwo bararenga 50,000. Umuco wabo ntabwo bategeka gushakana cyangwa se gushyingiranwa. Umugore ashobora guhitamo kubana n'umugabo akamuzana mu rugo rwe bakabana, ariko igihe icyo ari cyo cyose yakwirukana uwo mugabo akagenda. Abana baba bagomba kuba mu muryango wa nyina. Umugore niwe wita ku rugo, by'umwihariko ibibera mu rugo imbere byose. Umugabo washinzwe ibyo hanze y'urugo nko gukorera amafaranga n'ibindi. Ku isi yose habarwa ahantu 500 aho abagore ari bo bayobozi, haba mu ngo ndetse no mu nzego z'ubutegetsi. Muri Afurika, muri Guinea Bissau, muri Afurika y'Uburengerazuba, hari itsinda ry'ibirwa cyangwa se archipel ryitwa Bisago. Bisago ni ibirwa 88 biri hafi y'umurwa mukuru Bissau, bituwe n'abantu 30,000. Aba baturage bakoze ku buryo amategeko y'igihugu atarusha ububasha amategeko gakondo agenga umuryango mugari. Byinshi muri ibi birwa ntabwo byigeze bikorerwa na Portugal. Ibihita bisobanura ko bagumanye umuco wabo, batigeze bivangwamo n'umuco w'abanyaburayi. Hano ntabwo gushyingiranwa n'umuntu bimutegeka kubana nawe mu nzu. Iyo umugore n'umugabo babyaye, umwana ahita afata izina rya nyina, kandi nyina niwe uhitamo amazina y'umwana. Aba bantu bayoborwa n'umwamikazi. Bafite n'umwami, ariko ububasha bwe ni buke cyane, kandi uyu mwami ashyirwaho n'inama nkuru y'abagore. Inzu y'umuryango iba ari y'umugore, kandi umugabo niwe uva iwabo akaza kuba ku mugore. Umugore niwe shefu w'umuryango, kandi umugabo nta burenganzira na buke afite ku bana. Akazi k'ingenzi k'abagabo mu muryango ni uguhiga no kuroba. Ibindi byose birimo uburezi bw'abana, ubuyobozi mu gace runaka, ubuyobozi mu madini, byose ni inshingano z'abagore. Umugore washatse umugabo ashobora gutandukana nawe uko abishatse igihe atakimwishimiye. Biroroshye cyane guhindura umugabo, kubera ko ishyingiranwa hano ntabwo rikorwa n'ubutegetsi. Umuryango niwe ushyingira abana bawo. Hano gushakana hagati y'abantu benshi biremewe. Byigeze kubaho ko abagore 13 bashaka umugabo umwe. Buri gace kayoborwa n'inama y'abagore ifite manda y'ubuzima bwose. Inama zifatirwamo ibyemezo bireba agace runaka, nta mugabo yemerewe kuzigeramo. Abagore nibo bafata ibyemezo bakabimenyesha abagabo. Abagabo icyo basabwa no gukurikiza ibyemejwe n'abagore gusa. Insengero ziyoborwa n'abapadirikazi, kandi nta muntu wemerewe gukora ku rugi rw'urusengero usibye umupadirikazi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuba umugabo yashaka abagore barenze umwe bose bakaba mu nzu imwe byagizwe icyaha gihanwa n'amategeko mu 1882. Uyu munsi nta bantu benshi bahanwa muri iki gihugu bashinjwa ko babana mu nzu n'abagore benshi nk'abagore babo. Gusa amategeko muri iki gihugu, kimwe no mu bindi bihugu byinshi, aracyabuza umuntu gushaka umugore igihe afite undi basezeranye. 2% by'abatuye isi nibo babaho mu buzima aho bashyingiranwa barenze umwe. Ni ukuvuga aho umugabo umwe yashakanye n'abagore benshi. Hamwe biterwa n'imyemerere, nko muri Islam aho umugabo yemererwa gushaka kugera ku bagore 4, biturutse ku kuba ubwo Korowani yandikwaga mu bice bya Arabia Saudite hari intambara nyinshi zari zarahitanye abagabo benshi, bityo abagabo bake basigaye bagasabwa gushaka abagore barenze umwe. Ahandi bituruka ku migenzo n'imico. Iyi migenzo n'imico rero hari aho yemerera umugore gushaka abagabo barenze umwe, babyita polyandry. Mu Buhindi, muri bimwe mu bice bya Himalaya, hari ikibazo cy'ubutaka n'ubutunzi. Abagize umuryango bose baramutse bagabanya ubutaka bafite ntabwo bwabahaza. Amahirwe nuko mu muco wabo abagabo bava inda imwe bemerewe gushaka umugore umwe, kandi bose bakabana mu nzu imwe. Umukuru muri bo ni uhitamo umugore, ni urambagiza, ubundi uwo mugore akaba ari uwe n'abavandimwe be. Bivuze ko abo bavandimwe 3 cyangwa se 4 bose batajya kubaka ngo buri wese agire ubutaka bwe n'inzu ye. Ibyo bikarondereza ubutaka rero. Abana babyaye ku mugore umwe baba ari ababo bose, ntawe ubiyitirira. Umwana uvutse muri uwo muryango, abo bagabo bose abita papa, nubwo bamwe muri bo baba ari base wabo. Gusa nabo ubwabo ntibaba bazi ngo ninde wabyaye uwuhe mwana muri aba. Benshi mu bantu baturuka mu bihugu byasirimutse bashobora kumva ibi bintu biteye ikibazo, ariko kuri aba baturage
biratunganye cyane kubera ko birinda ubutaka bw'umuryango ndetse n'ahazaza hawo. Ibi banabikora mu rwego rwo kuringaniza imbyaro kubera ko nubwo umugore yagira abagabo 5 asama mu gihe kitarenze amezi 9 gusa. Batekereza ko buri mugabo ashatse umugore we abaturage bakwiyongera cyane. Ikibazo cy'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo, ikibazo cy'ihohoterwa ry'abari n'abategarugori ni ikibazo cyihariye kubera ko abagore bose aho baba baturuka hose ku isi, baba abazungu cyangwa abirabura cyangwa se abanyaziya, bahura n'ihohoterwa rimwe kandi rikorwa n'abagabo. Bitekerezwa ko abagabo benshi badatekereza cyane ku ngingo y'uburinganire bitewe n'uko umuntu wavukiye mu mahirwe runaka atajya amenya ko ibyabamo ari amahirwe. Bitekerezwa ko ubu ari bwo buzima bw'abagabo. Ingingo itishimangira ko irebana no kuzuzanya hagati y'abagabo n'abagore, haba mu bashakanye, mu bavandimwe cyangwa se mu bakorana, iramutse igizwemo uruhare rukomeye n'abagabo ubwabo, imibereho ya bose yarushaho koroha. Naha dusoreje iki kiganiro, tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.